Slay. Postoji moment kada se svet pokloni pred vama. Reflektori sijaju, publika skandira vaše ime. Naslovne strane vas vole i čini se to će trajati zauvek. Ali u Hollywoodu ništa ne traje zauvek. Iza osmeha na crvenom tepihu često se kriju pukotine koje javnost ne vidi. Pritisak slave, samoća, očekivanja koja niko ne može da ispuni i trenutak kada sve počinje da se ruši. Neki od najvećih miljenika publike, ljudi koji su imali slavu, novac i karijeru i snova, nestali su gotovo preko noći. Bez objašnjenja, bez oproštaja. Kao da su ih reflektori koji su ih nekada obožavali progutali. Ovo nisu samo priče o slavi. Ovo su priče o padu, o borbama koje su vođene daleko od kamera, o ljudima koji su izgubili sve i pokušali da pronađu sebe ponovo. Jer ponekad najveća drama ne dešava se na filmu, već u stvarnom životu. Ovo su zvezde koje su nestale sa scene i pitanje koje svi postavljaju je gde su danas. Amanda Bynes, devojčica koju je slava slomila. Amanda Bynes bila je jedna od najpoznatijih lica teenage generacije 2000-ih. Proslavila se kroz Nickelodeonove serije, kasnije i filmske hitove poput She's the Man, What a Girl Wants, Hairspray i ostale. Publika ju je obožavala zbog humora i energije, a mnogi su verovali da je pred njom ogromna karijera. Međutim, iza kamere počeli su problemi. Borba sa mentalnim zdravljem, zloupotreba supstanci i niz pravnih incidenata doveli su do javnog sloma koji je šokirao fanove. Godinama je bila pod starateljstvom porodice, daleko od reflektora. Danas pokušava da vodi mirni život i fokusira se na lični oporavak, povremeno se pojavljujući u javnosti, kada njen izgled uvek šokira sve one koji je prepoznaju. Brendan Fraser, heroj koji je nestao pa se vratio jači. Brendan Fraser bio je jedna od najvećih zvezda 90-ih i ranih 2000-ih godina. Poznat je po filmovima Mumija, George of the Jungle. Njegova kombinacija humora i akcije učinila ga je globalnim idolom, ali niz teških povreda tokom snimanja, razvod, gubitak majke i borba sa depresijom doveli su do toga da nestane iz velikih projekata. Kasnije je otkrio i traumatično iskustvo iz industrije koje je dodatno uticalo na njegovu karijeru. Njegov povratak filmom The Whale doneo mu je Oscara i dirnuo svet, pretvarajući ga u simbol nade i druge šanse. Kao Kevin iz filma Home Alone, Macaulay Culkin postao je jedno od najpoznatijih dečjih glumaca u istoriji filma. Usledili su Home Alone 2, My Girl, Richie Rich, a slava je stigla prerano i previše snažno. Porodični sukobi oko novca, pritisak industrije i život pod konstantnom pažnjom medija doveli su do njegovog povlačenja iz glume. Godinama je bio predmet tabloida i kontroverzi i dovođen je u vezu sa Michael Jacksonom, što se kasnije ispostavilo kao pogrešno. Danas živi povučenije, ponovo glumi povremeno i ima porodicu sa partnerkom glumicom Brandon Song. Misha Barton, zvezda koja je sagorela prebrzo. Misha Barton postala je svetski poznata kao Marissa Cooper u seriji The O.C., jednom od najvećih televizijskih fenomena 2000-ih. Bila je modna ikona, lice naslovnih strana i simbol glamura tog vremena. Ali pritisak slave, problemi sa mentalnim zdravljem i lične krize, kao i kod svakog od prethodnih, doveli su do hospitalizacije i pada karijere. Nakon odlaska iz serije, nikada nije uspela da ponovi isti nivo uspeha, iako je nastavila da radi na manjim projektima i u Evropi. Tara Reid, hollywoodska lepotica koja je izgubila kontrolu nad imidžom. Tara Reid bila je jedna od najprepoznatljivijih lica komedija 2000-ih, poznata po filmovima American Pie, Van Wilder i Big Lebowski. Smatrana je jednom od najpoželjnijih glumica tog perioda. Međutim, žurke, negativni medijski naslovi i neuspele estetske operacije uticale su na njen profesionalni ugled. Karijera je počela da stagnira, a velike uloge su nestale. Ipak, nastavila je da radi posebno u nezavisnim projektima i kultnoj franšizi Sharknado, koja je donela novu vrstu popularnosti. Hollywood je mesto gde se snovi ostvaruju, ali gde se i lome. Priče ovih zvezda podsjećaju da slava nije zaštita od problema, niti garancija sreće. Ali jedna stvar ostaje ista. Publika nikada ne zaboravlja one koje je nekada volela, jer neke zvezde čak i kad padnu i dalje sijaju.